Evo, nakon sastanka sa gospodinom Šmitom ja ću iznijeti neke, neću prepričavati razgovor, ali iznijeti neke naše opšte poznate stavove i moje lične i Partije demokratskog progresa. Dakle, ovo su važni, ujedno i teški sastanci, ali mi smo principijelnog stava da sa svima treba razgovarati, čak i onda kada se po nekim pitanjima ne slažete sa sagovornikom. Ja sam negdje prošle godine u avgustu u jednom intervjuu rekla da sa gospodinom Šmitom treba razgovarati. Tada sam to rekla u kontekstu ukoliko se želi riješiti nametnuta Inckova odluka, koja znate da sada je na snazi i da niko se više za njom ni ne osvrće. Rekla sam to tada i evo na neki poziv ostala sam principijelna da prihvatim taj poziv za razgovor. Znate da su se i sa gospodinom Šmitom sreli i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Ja se ne krijem ovom činjenicom iza njih. Ja sam rekla i naš principijelan stav jeste da sa svima treba razgovarati i reći svoje mišljenje, čak i onda kada to mišljenje drugoj strani možda i ne odgovara. Mi smo iznijeli neke naše opšte poznate stavove javnosti unutar PDP-a, ustavnih pozicija Republike Srpske, dakle direktan izbor srpskog člana predsjedništva, entitetsko glasanje, dom naroda, donošenje odluka o predsjedništvu konsenzusom i postojanje i neupitnost postojanja mehanizma vitalnog entitetskog interesa, odnosno prava veta srpskog člana predsjedništva, odlučivanje u savjetu ministara koje u principu znači da bez srpskih ruku nema odlučivanja. To su neke naše crvene linije ispod kojih ne idemo i to su opšte poznati stavovi PDP-a. Gospodin Šmit je realnost u Bosni i Hercegovini, iza njega stoje ozbiljne zemlje. Mi to možemo uvažiti ili ne uvažiti, ja sam to uvažila, to je moj stav. Nekoga može zvati ovako ili onako, ja ga zovem gospodin Šmit. Ja imam ovdje zaključke Narodne skupštine Republike Srpske koji su potpisale sve parlamentarne stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj 26.7.2021. godine. Pročitat ću ovaj dio koji se odnosi na gospodina Šmita. U tom jednom od zaključaka piše: odbacujemo svako nametanje odluka u BiH te konstatujemo da visoki predstavnik nije legalno izabran u skladu s predviđenom procedurom. U ovom zaključku ne piše da sa gospodinom Šmitom ne treba razgovarati. Dakle, i ja sam glasala za ove zaključke Narodne skupštine i pridržavam se onih zaključaka Narodne skupštine za koje sam i ja glasala, za one za koje nisam glasala, kao što su lažni zaključci o vraćanju nadležnosti, formiranje vojske Republike Srpske i sve ono što je navedeno pod temom vraćanja nadležnosti. Ja nisam glasala za to i nemam obavezu da u bilo kom pogledu ispunjavam ili poštujem takve zaključke Narodne skupštine, jer sam ih i tada smatrala lažnim i evo vrijeme je pokazalo da su to lažni zaključci Narodne skupštine. Pričali smo ono što mogu da kažem, a što jeste i dio nekog mog političkog narativa. Pričali smo uvažavajući da se u Bosni i Hercegovini teško može postići po pitanju prošlosti neki jedinstven stav. Razgovarali smo o budućnosti i šta je to što koči budućnost u Bosni i Hercegovini, uvažavajući činjenicu da su za budućnost najodgovornije unutrašnje snage, politički predstavnici u Bosni i Hercegovini, a ne niko sa strane. I vi znate da je u mom političkom narativu dominira jedna sintagma, a to je borba protiv korupcije. Ja korupciju smatram veleizdajom. Zbog korupcije imamo loš obrazovni sistem, loš zdravstveni sistem. Zbog korupcije i političke nestabilnosti nemamo investicija ni domaćih ni stranih. Narod teško živi, umoran je od velikih političkih tema i moramo da vratimo priču na ono od čega ljudi žive. To su ekonomske teme,
to su teme boljeg zdravstva, boljeg obrazovanja. Moramo tome da se posvetimo svi zajedno i ja vjerujem kada dobijemo odgovornost, ne vlast, nego odgovornost nakon izbora ove godine, da ćemo mi biti ta politička progresivna snaga koja će zaista donijeti napredak i Republici Srpskoj i cijeloj Bosni i Hercegovini i da ćemo otkočiti ovo u čemu smo zakočeni, a to je politička nestabilnost, kreirana i namjerno, i korumpiranost i političkih elita, ali i onih koji su naslonjeni na političke elite, a političke elite su naslonjene na razne grupe izvan politike, sive eminencije, odmetnute grupe, da ne kažem i mafiju. I s tim mi živimo. I u takvom ambijentu živi narod u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. To je to što sam ja planirala da kažem vezano za ovaj sastanak. Vi ako imate nekih pitanja vezano za to ili za neke druge... Da li je gospodin Schmidt potencirao neke teme u razgovoru? Dakle, da li on potencirao neke teme? Pa ja ne mogu da prepričavam sada sastanak i šta je ne bi bilo lijepo ni fair, ni da kažem u nekoj dobroj praksi da ja prepričavam šta je on potencirao. Mi smo se sastali i imali smo jedan otvoren razgovor. Ja sam rekla onaj dio koji mogu da kažem, koji svakako govorim prema javnosti, to nije novina, šta su naše crvene linije kada je riječ o ustavnoj poziciji Republike Srpske i šta je naš politički diskurs, šta je naše političko nastojanje, šta će biti moje životno nastojanje, a to je pobjeda nad korupcijom. Ja to mogu reći uvijek jer o tome pričam svakodnevno i u Narodnoj skupštini, i na televiziji, i na sastancima i tako dalje. Pozvali ste se na zaključke Narodne skupštine gdje se odbacuju sve nametnute odluke prethodnog visokog predstavnika, a ranije ste pomenuli da bi gospodin Schmidt mogao da bude rješenje u ispravljanju Inskoj odluke. Da li se time daje neki legitimitet gospodinu Schmidtu? Znate čime je dat najveći legitimitet gospodinu Schmidtu? Pročitat ću vam. Sadržaj prijedloga budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2022. Prošlo vijeće, savjet ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Znamo ko je u savjetu ministara i ko je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. U tom budžetu u obrazloženju piše sljedeće. Odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kojom se donosi o odobravanju raspodjeli sredstava na ime pokrića rashoda vezanih za opšte izbore u BiH 2022. godine. Znači, između ostalog, šta je inkorporirano u budžet, navodi se odluka Kristijana Schmidta, ovdje piše u ovom dokumentu visokog predstavnika, a ovaj dokument je usvojio i savjet ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Tako da ako hoćete da kažete da sam ja legalizovala Schmidta, to nije bila tema sastanka. Ja nisam ta koja bilo koga legalizuje ili ne legalizuje. Ali je, ako hoćete neki dokument kojim je on legalizovan, to je ovaj dokument, to je budžet institucija Bosne i Hercegovine. Što se tiče tog nastojanja vezano za nametnutu Inskovu odluku, gospodin Schmidt je u nekoliko navrata pokazivao spremnost da povuče tu odluku i da se ide u unutrašnji dijalog i da to ide kroz parlamentarnu redovnu proceduru, da se dođe do nekog, kako sam ja shvatila, kompromisnog rješenja po tom pitanju koje bi prošlo redovnu parlamentarnu proceduru. Međutim, ja sam tada smatrala da vlasti u Bosni i Hercegovini, a vlast su i na nivou Republike Srpske i na nivou Bosne i Hercegovine SNSD, iz Republike Srpske SNSD je na vlasti, da oni treba da razgovaraju, da vide kako da prevaziđemo nametnutu Inskovu odluku. Nametnuta Inskova odluka nije prevaziđena, predstavnici u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine su se vratili i rade normalno svoj posao, iako u zaključcima piše da se to neće desiti. Dakle, jedno je galama o tome kako se Schmidt ne priznaje, a drugo je u dokumentu da u potpunosti njegovu odluku o finansiranju izbora priznate. Složit ćete se da je to kontradiktorno. Još samo vaš jedan komentar. Poslije gospodina Stanjukovića, vi ste od političara, ako se ne varam, iz Republike Srpske, jedini koji su razgovarali sa Schmidtom, a kako sam čuo na njegov zahtjev, samo komentar kratak.
To je, ne mogu ja sad reći, to je njegov zahtjev. To je bila neka komunikacija sa ljudima iz... Na njegov poziv, kako govorim? Pa na njegov poziv, jeste. Na njegov poziv je sasvim. Da li ima tu nekog značaja posebnog ili... Pa ne vidim ja u tome, osim da... Šta sad da kažem ja za sebe, zašto, ne mogu morali bi se pitati njega zašto je on uputio poziv meni, a nisam ja jedina. Objasnili ste da je on za vas gospodin Schmidt, ali evo sad, nakon ovog svega je danas bio ovdje visoki predstavnik sa vaše tačke gledišta. Sa moje tačke gledišta bio je gospodin Schmidt koji u zaključcima Narodne skupštine piše da nije prošao proceduru predviđenu za imenovanje, ali vi znate da se on i obraća u Savjetu bezbjednosti i ove odluke koje je donio da se u stvarnosti provode. Ja sam rekla, ja ga prvo nikad nisam nazivala turistom, nisam govorila da ga treba eksportovati ili kako se to da se iz zemlje, da ne kažem, izbaci ili kako je već ta riječ. Deportuje, ili bilo tako, baš tako deportuje. Ja to nisam govorila, od početka govorim, Schmidt je realnost, možemo ga zvati ovako ili onako, on će biti tu i bit će tu onoliko i on i ne daj Bože neki sljedeći, bit će tu dok god se političke elite u Bosni i Hercegovini ne uozbilje, ne shvate značaj trenutka da treba da rade nešto za ovaj narod, dok ne postanu odgovorni politički predstavnici svojih naroda, svakog svog naroda i naprave unutrašnji dijalog, dođu do nekih kompromisa, dođu do nekih konsenzusa kada više neće biti potrebe za visokim predstavnikom. To se moglo desiti u nekom ranijem periodu, nije se desilo neodgovornošću tadašnjih političkih elita kojima izgleda odgovara da ovdje ima neko na kome oni će da prave kampanju, pričajući jednu veliku priču za narod, kako je on turista, kako je ovo, kako ga ne priznaju i tako dalje, a onda u dokumentima njegove odluke vrlo rado izglasaju u tijelima u kojima su predstavljeni. Gospođo Krivić, ovo definitivno Bosna i Hercegovina nije dobila kandidatski status, ni druge zemlje Zapadnog Balkana nisu ništa bolje prošle. Održan je pres u Briselu na kojem su govorili i predsjednik Srbije i Sjeverne Makedonije i Albanije i svi su razočarani tim ishodom samita u Briselu. Kako to komentarišete s obzirom na to da smo mogli da čujemo pozive gotovo velikog broja predstavnika stranaka iz Bosne i Hercegovine da se to ipak dogodi i da je gospodin Dodik rekao da onda od onog sporazuma iz Brisela nema ništa ako ne bude kandidat. Neke zemlje su podržale dobijanje kandidatskog statusa i hvala tim zemljama. Ono što ostaje gorak ukus jeste da su ipak političari krivi ovdje zašto nije dobijen taj kandidatski status. Jer nije se to moglo dobiti samo sad u ovoj godini, moglo se to odraditi i uraditi, ispuniti mnogo godina ranije. Zašto postoje dvostruki aršini prema nekim drugim zemljama kojima se dodjeljuje kandidatski status bez da su ispunile te kriterijume koji se traže za nas, o tome možemo diskutovati. Jeste to jedan svojevrstan, da kažem, deprimirajući signal iz Evropske unije, ali ja ću vas podsjetiti da mi niti evropske standarde koji se tiču vladavine zakona, pobjede nad korupcijom, efikasnog pravosuđa, ekonomskog standarda, zaposlenosti, socijalne zaštite, dobrog zdravstvenog sistema ne treba da radimo zbog Evropske unije, nego zbog nas samih. I kad to shvatimo kao političari, kao ljudi prvenstveno, da treba da svoje kapacitete stavimo na raspolaganje, da dođemo do nekih konkretnih rezultata, a ne da se samo politički nadmudrujemo ko je pametniji u izjavi, ko će kome više, da kažem, skliznuti u izjavi. Kad to shvatimo, onda ćemo možda i dobiti taj kandidatski status i postići evropski standard i biti punopravna članica. To je ipak na domaćim političarima. Oni ovu zemlju drže zarobljeno. Aktuelne političke elite. Ova zemlja je zarobljena. Gospođo Trivić, gradonačelnik Banja Luke, Daško Vuković je nedavno za jedan dnevni list spomenuo, istakao da je vama ponudio pomoć tokom kampanje za izbore, ali da ste vi to odbili. I također
pojedini portali su kačili neke slike gdje je navodno gospodin Stanivuković isječen iz nekih kadrova. Kako komentarišete tu njegovu izjavu, to je da li ste zapravo odbili neku pomoć i ako može dodatak, jutro se pojavilo na pojedinim medijima da bi Goran Selak mogao imati svog kandidata za izbore za poziciju predsjednika. Ne znam stvarno što se tiče SPS-a, ako je to SPS, tako socijalistička partija Srpske, legitimno je da svako ima svog kandidata. Ja vjerujem da ćemo mi, kako se vrijeme bude odmicalo, doći do tog jednog kandidata opozicije. U suštini mi jednog kandidata opozicije za obje funkcije ćemo imati. Sve mimo toga će biti rad za vlast. Ja sam to rekla u nekoliko navrata. Treći put je uvijek rad za vlast. Imate jedan film i jedan put kojim ide vlast, imate drugi film i drugi put kojim idemo mi. Svi su dobro došli da se priključe. Ako oni idu nekim svojim trećim putem, to mi jasno signaliziramo da je rad za vlast. Što se tiče gospodina Stanivukovića, ja ne znam da sam ja odbila neku njegovu pomoć, ne znam na šta je konkretno tu mislio. Iskreno da vam kažem, bilo sam iznenađena tom izjavom, ali nisam je smatrala nešto bitnom da na nju reagujem. Bilo je poziva tada, to je bilo, sjećam se vrlo dobro, zato što je bio jedan važan dan, bio je veliki petak kada je izašla ta izjava i zbog toga se sjećam. Od tada je prošlo dosta vremena i ja se ne bih vraćala na tu izjavu. Ja vjerujem da će gospodin Stanivuković maksimalno mene podržati u kampanji, ja ću njegovu podršku svesrdno prihvatiti. A možete li prokomentarisati kandidaturu Ivana Devića? Za predsjednika, odnosno potpredsjednika Republike Srpske? Legitimno od njega neće ništa postići u smislu da će naštetiti meni, ako mu je to motiv. Očigledno jeste. Gospođo Trivić, ovih dana mediji pišu govore o plati premijera Srpske Radovana Viškovića, pa su iskoristili to da podsjeti da ste vi dali obećanje da ćete se odreći plate sa fakulteta. Jeste li dakle uopšte raspoloženi da to cijeni vaših primanja i kako? Jesam. Ja sam na početku mandata 2018. godine predložila da princip jedan čovjek, jedna budžetska plata, i to su odbili poslanici vladajuće većine. Među kojima isto imate ljudi koji imaju 5-6 naknada iz budžetskih izvora sredstava. Ja nemam pravni osnov da se odreknem paušala u skupštini, to nije plata. Prosto ja ne mogu računovodstvo, nemam pravni osnov, nemam papir da kažem gdje sad nemojte mi uplaćivati platu. Ja mogu nju da preusmjerim u humanitarne svrhe, u neke druge svrhe, a o tome ne želim da pričam. Zaista, to je meni, ako se daje, o tome se ne priča. Ono što je sporno u tekstu koji je objavio vaš portal jeste jedan moj autorski honorar koji sam zaradila tako što sam na fakultetu održala predavanje kineskim studentima, nekoliko predavanja. Ja nisam ni znala da je to u sklopu mog posla na fakultetu, a vi ste to naveli kao da je to redovan moj mjesečni honorar. To je samo jedan honorar koji sam ja dobila zato što, eto, znate, znam pričati engleski i mogu da održim predavanje kineskim studentima, što bi bilo korisno i što jeste korisno za univerzitet u Banja Luci na kojem ja radim. Ali niste imali pravo da to navedete da je to moj redovni mjesečni dodatak. Neću ni pitati ko je vama dao te podatke. To su povjerljivi podaci. Otišla sam u svoj kabinet da vidim taj ugovor za koji nisam ni znala da će biti plaćen to predavanje jer je to moj posao, ali eto, pošto ide kroz neki program, projekat, postojali su honorari i to je taj honorar. Ako je to problem ove zemlje, mi smo onda srećna zemlja. A oni koji mene pišu i pričaju o mojim platama, ti ljudi ne žive od plata, ti ljudi žive od korupcije. Ti ljudi imaju stanove, po Bog zna gdje. Ti ljudi ni ne znaju kolike su im plate, zato što ih ne zanimaju jer žive od ko zna čega, od tendera, od ugrađivanja u tendere. Pa znate li vi da je Ministarstvo financija dodijelilo posao Prointeru od 60 miliona maraka za isti posao, taj posao se u Srbiji radi za 3,6 miliona maraka. U Srbiji 3,6 miliona maraka, u Republici Srpskoj 60 miliona maraka. I problem je neka moja plata. Izvinite. Ajde da krenemo od glave. A krenut ćemo i od moje plate, ali kad poslanici vlasti usvoje moj prijedlog, jedan čovjek, jedna budžetska plata.
I da vam kažem, formalno pravno nemam osnov da je se odrekne, jer nisu poslanici vlasti to prihvatili.